video lothi nawabukela walalela wabona ukuthi anaso sidingo ukuthi ubahlephulele bazalwane ngoba lokutholile njengoba sithi singathola livesi leso sambulo leyo mighty revelation esibaphe bazalwane. Yebo-ke siyade ukuthi sesisebenza ngathi itholele lokusho ukuthi ungathola into ngeke kuside ufuna uthole lokwakho. Niyakhumbula nje sibapha abazalwane sina lamagama la ukuthi kuna information bese kuba na revelation sekuba na transformation bese kuba na manifestation. Kuthi yonke into nangikhuluma noma kimi kube i-revelation ingiguculile but nayita kuwe iba information. Ngicela uwabhale lamagama lamathathu. I-information kufuna ukuthi uyisebenzise until you get a revelation out of it. Then out of it bese-ke sowuthola le revelation bese iletha transformation, that thing itakugucula. Then once iyakutransforma then utawuletha i-manifestation. So ngeke into umanifest ulethe izithelo zayo ingakakuguculi. Ngeke ikugucule ungakatholi isambulo sayo. Ngeke uthole isambulo unless information is given. Nyalo nje langathi asambe siye kamanzini. Yabo. Mfundisi tafe njani emanzini? Mina ngiyita imali na petrol ngiyita asambe manje sitawubona imali. Then emva kwalokho le information so athola i-revelation simfundisi tangisendela imali noma kahambe ngiboleka imali lapha ngisheya. Then-ke siyacala lo manzini. Le kamanzini let's say sesifike sethi inkonzweni noma-ke nawe uthanza ngesencelo natha tshwala seyakutransforma le nto. Then emva kwalokho sobonakala sothi ethi inkonzweni suyabonakala ubani 3 months soshintshile wayethe inkonzweni nje bethi khona lapha. Anyways sifundisile ngakho. So kunalinye into kuba khona ukuthi anytime bazana sithole information should it be the word siyaniketa but uma utakhanzakala ukuthi so uya emalapha sathola i-revelation. So nasemasonweni nje kusakhona umfundisi nakakhuluma i-message noma kuyi-revelation kuye aphila ngayo le nto siyamtransforma futhi niyadibona ndithelo. Ngiko nje ububone abantu ukuthi sidabhe simemesa wabhizinisi bani kunabomake labatiwa kunabobaba ukuthi batawota batonikhulisa nasemabhizinisi. Vele uthi asinakafika lo mfuna kakhuluma utawukhuluma into leniyibonako ukuthi hey siyamathi bani ngimbonile ngi-CEO walapha. Yes nimlanze wavele nibona tithelo. Then-ke whatever atakhuluma kutaba information msakuhlalete kwayo. Ngiko nje ngithi kumcoka athi ungawakhohlwa lamagama. Information iletha i-revelation, i-revelation iletha i-transformation, i-transformation iletha i-manifestation. 4 things leti guide impilo. So keep these things. Uma-ke sinema-chemical ozitha sihlale phasi nalama-TV kasitha ukuthi we teach about these things. Ungaba imishado nawubuka nangilo shade naye nje. Lesi sikhathi kube khona ukuthi uyakhuluma noma ungakhuluma information unless athole revelation sokudzingakala kwakhe. Then-ke kwendlula kulapho lesi sikhathi lamanye ama-video wafaka YouTube kuba khona nje ukuthi kuba kanjalo. So kube kuside-ke lokuthi ukhanzakala ukuthi-ke nako-ke lokunye siyenza le audio recordings. So lapha nje sicela kunibekisela siyatibona leti into leti njengoba singene umkhono nesiphanga. Siye emakhaya sithethe i-break sesilungise amanothi lamaningi. Kuna nathi into nathi lekuthiwa ungativumeli lento ethi 5 dingabathi ningi ukuthi ungativumeli bantu batende. Number 1 kuthiwa ungabavumeli nje bantu bonke ba-explore indlu yakho babuka. Labanye abantu abedi batobuka ukuthi yini bafuna nje ukukriticize. Hawu umphethe wakhe. Hawu ifriji yakhe, hawu ikamera lakho, ngisengiyabuka lapha ekamereni, ema-toilet akhe. Bize labanye bahamba ebaleni. Okay, labanye asisho ukuthi ungabavumeli, labanye bane-good intention but most of the time kuba khona lokho ukuthi labantu laba betela kuto ukuthi bakuceke. Labanye-ke with envy ukuthi angagcina sakuloya ukuthi hey bona imoto yakhe likhaya lakhe. So number 1. Number 2 kuthiwa ungavumeli umuntu ukuthi afika akhulume amagama la endlini mhlambe akuthuke insult empagama ticalekiso nako konke nje lokunye akhulume badly nje akhuluma ngoba emagama they carry energy, they live in the space. Angena nakusystem yakho egcineni alethe ama-consequences, alethe ama-results la very bad. Njengoba ngisho mhlambe uyivile leyo video leyo nawe uyayadi sethi sasikwendele-ke bazwane kube simple bakuthole thutana. Ngiyakhola ukuthi uyabhala phakathi ethi awucabangeke. Mina nje ngikubonile bazalwane lokhu nje sitawungena ngako ngoba i-video sinayo bese yabafundisa abantu ukuthi kuyendeka la khaya ukuthi kunemshado noma emalobulo noma yona lemingcwabo
ubeve abantu weda mama nomncane noma baba nomncane noma andi noma bhuti noma sisi noma nje bani lakhaya, ngiyakhumbula mani wakhuluma nawo lento mase siyadibona lethi ase ngikubreak it down ke lo munye umuntu ningamvumela ekhaya afike ede akhulume ubuhlungu bakhe bantu ababhuti bantu abasisi. Uma akhuluma letinto letihlahla sengikufundise kaningi bazali letihlahla nalamacembe lamasimi letibonza tiyawabamba lamagama. Fundza incwadi yaJoshua uthi Joshua lelitshe leli selivile lamagama litawutestify against you. Na Jesu wakhuluma nemkhiwana it dried up. Kuningi lesibesibekise ngakho. So nani nganaka kulamakhaya-ke ukuthi kwafika nje umuntu lomunye namendela litiya wakhuluma. I-mistake yena kuba kuthi yathi babe washo mani wathi noma mama-ke noma ngibani nje any member of the family washo wathi sibomcaphela mani sibani yathi babe lamagama lawakhuluma nangu vele bani wathi ngathi unebunyoka bani wathi vele ngathi in yathi babe bekacinisile lokunye ukhanzakala ukuthi babe bakakhulunyiswa buhlungu noma in uba lamanye ama-parents noma in ahambe kunema-anger issues la ngaka-resolve but lamagama abo carrying energy ahlala in the space. Lokunye akusiko ukuthi kungiko but-ke futhi-ke noma ngabe ukhulumile vele ukuthi bani bomcaphela mani unje nini hambani in reverse. Ingakho nje sabe singena emakhaya nanyalo loku ulalela le video lena make sure ukuthi nawucetha dlana elivi clean sibatshale sisukumisile nje ukuthi uchazile umfundisi kaningi la kuma video ukuthi uma kuphela umcimbi sibe sibonisa ukugcwele amaphepha abantu bebadla bese banenkampani neceliwe lebuthe lamaphepha kanjalo-ke spiritual labaningi bakhuluphethe emotweni noma singathi ngumshado noma ngumngcwabo bathi labaningi bakhuluphethe emotweni basahamba bayalena bayakhuluma ngani. So ngibani lobuthe amaphepha komoya yabona nje le issue ukuthi mrimbazana ufundzisa ukuthi life is a series of words angiphinzi umenza weni noma ngabe neclean kangakanani kusethendeni nje lelincane kutaba khona ukuthi kunemaphepha noma sokuyisithishu kuyabuthwa kakhulu ke lemicimbi lemikhulu imikhosi ubona amaphepha sekunjani. So kanjalo nala abanye bakhuluma ngasemotweni lo uyakhuluma kuphi bakhuluma lomcimbi baniceka. So lamagama wa reverse sitabe sinifundisa bazana think about these things. So ubona kanje lamakhaya okhanza kungcolile umuntu oyihibikile tindlu tikapendwa kudala abantwana lakhaya kubona lokunye kuyahlupha kunjani konke lokhu kuyakhulunywa lapha phinze kukodwa lapha lapha ekhaya bona kanje ekhaya lenesport labantu bahleti bayabhema lapha akotsha maswati nendani nje Nkosi yami bantu bayabhubha ngenxa yokusolalwati. Ubone lapha kuyabhenywa lapha kanatha baxoxa bobuka labantu kubanjani nalokuthi bese kuyagwazwana ini phinze kodwa silobizwa uhamba solala nomunye bashubela emva kwendlu labanye khona lapha setimotweni sebakhoshe ititulo labanye imoto ibona iyaphuma sebaye lapha ekhaya indvodza yamayikho yabona nje into ekhona ukuthi umfati bekhona ukuthi ubona ubanatha naye bagcine bahamba bawuphingana ini kuqala le words are beginners phinze words become flesh. Kuningi kugcwele kusala kumfundisi ukuthi le ndlela langayisho ukuthi words are beginners phinze words become flesh. Kunamagama nje lokhanzakala sinyele ku-2025 asathilika they ahlala ku-space then eventually they become flesh. So what is it that you began some years ago lesinyelo sokuyacala kuyahushuka. So think about that. So lamakhaya nje la kukhuluma ukuthi apeni ngiyakhunya emasimini labanye benu nje ensimini sekude sivuno nacela bani wakhuluma la yabona nje mina ngiyabona ukuthi ngiyagcina seningasavuni la khaya kwente kanye lemasimini lo muntu loyo wanicalekisa kukhona labethi abatokucalekisa vele but sekukhona labo lokho anisuka acoca nje acoca nje kude phika balambiyele emuva. Anyways to elaborate lo so be careful reversane amagama be careful. Number 3 ungavumeli umuntu ukuthi ahlale embhedeni wakho. Kunalo imfundiso yesiteki bekavama ukuthi yena noma uvakashele labanye bafundisi akahlali embhedeni la ahlala khona ndathi la alala naye nemkakhe kulala kabili kukhona lokho ukuthi niyalala inkonzo sembhedeni sekhona lokulala kokuphumula. So ungavumeli umuntu ahlale embhedeni awumathi so unani ukherisha iphi energy. So vele ke bantu kuyenteka nje bawucoca bobhedeni ebedroom ngila khona it's an altar la khona kuningi nje ukuthi who sits on your bed phinze bese lamcashweni ke noma ngabe uhlala ku one room akube nesitulo noma ke abantu ukhulume nabo nabeke liyana litulo noma liyahusha noma kunjani nakangena angahlala embhedeni shothi kunale bedroom nje yona yodwa bese kuba khona ke ukuthi so ukuhlala somfo embhedeni nakhona utawukhanza sekunetinto etendekala uyadithwaputa because awuzange ukunaka lokho nako lokho stop elaborator ke
i-bathroom. Ngiko nje abantu kuba khona sibahlala le lo munye kube khona phasi esihlahla noma-ke kunendlu yama-guest lokuhleleka. Then number 4 bakhuluma nge-fridge ukuthi ungavumeli i-fridge ngila khona uNkulunkulu akuprovide khona. Lo munye umva ngavula ukuthi ufuna ukuthi abe nemona ukuthi hey kunje noma akakuhleke. Nalokuthi nje kuhlala kudla lapha i-fridge. I-fridge nje injenga iyo storehouse. Etinyango okay ayifanani inyango ne-fridge. Inyango vele lapha ngaphandle. Nabo pantry samako but nakhona kuba khona ukuthi lapha ngithenga insipho tingaka ema-toilet paper, ema-tissue, kunjena kudle ba-rice in. How much more i-fridge? I-fridge yakho noma ngabe nje kukhona asiyilese nje lo discipline noma uvakashele abantu bakini noma ngibani. Akamele nje bavule i-fridge anyhow. Uyabona nje kuba khona ukuthi uyabona nenhlanhla ufuna ukubukani la e-fridge. Awungithaphele amagama laba phasi ukuthi uhlolani. Ngicela ubhale lapha ukuthi ubukani. Uthi dot ungalibhali igama le-fridge ngoba kukhona lo munye kanje uyabuka ufuna ukungena. Ngicela ukubona i-wardrobe yakho nje. Yini? So labanye bayakhuluma ukuthi i-fridge ifana ne-wardrobe yakho. Kuthi hayibona sengibona impahla ufuna ukubuka ukuthi nginetiketi nginamabhuluko lamangaki. Kwende njani? Kwesi-4 lo. Then-ke bese kwesi-5 because of time otherwise kungu-8 siphinde futhi sinikete ebenambe ngathi type lapho uthi part 2 nawe uyadinga ukuthi sichubeke. But ungesabi sicela nje bazwana sibakhe schedule ba now utazi nje mfundisi noma ngabe ekhaya sidanikhanza ningithuli ngi3 seat inkingi siyeda nje lema TV but songabamema bomakhelwane. Sifuna letinto leti bazwana sihlale phansi sicoce naloko ukuthi nje kugijima umbhobho nawo ubude la ubuda khona. Timvuselelo tethu tlamakhaya sihamba lekhaya depending lokho ukuthi schedule sinjani siyade emakhaya amaningi but ungesabi nawe ukuthi ufake sitawayakha lithi usibeketelele noma ngabe tokwenteka sesitawuda next year yathi nje lokuthi isikhathi siba nespace ukuthi simile-ke emakhaya siyathandaza ngoba emakhaya kungena besingathi asi-strong besingathi thwabhuda siphume nento. So be careful. Then kasigcine ngaloko ukuthi number 5 kuthiwa most of the time uma kunebantu ababuye bacoce ngalabanye ukuthi bathi wende nako asibekise nje khona la khaya ama-siblings yathi la khaya sinifundisile ukuthi kunekwami nekwakethu nekwakithi nekwebantu. So nakwendeka khaya phansi laba bakenu kusenitala ngibabe munye ngimake munye mhlambe encane noma ningi2 ningi3 ningi4 kube khona ukuthi bantu awukhuluma hey sisi wethu mani lo sowahlala lena kuphi hey umnakethu mani hey bathi uyagula hey bathi soba nemali hey but inkinga imali akade ibone sisi wendani ubowadi ke ukuthi this is the law of nature basho njalo labanye a law of life. Ukuthi if somebody akhuluma kabi ngalabanye phindze futhi noma kusesontweni umbonile ni press team umbonile nini phindze ukhuluma ngenkapani kabi ukuthi bathi nje ubowadi ke lo muntu loyo ukuthi chances are too high ukuthi nawe nakasuka la uphindze futhi akukhulume kabi nawe kulabanye. Awuhambe research about these things. Mina ke ngikhanjele ngingumfundisi ukuthi bazalwane kunemuntu lo thunga ngelwimi njani ucabanise lekhaya emsebentini esontweni. Be careful. So konke lokho nakubuka kuba khona ukuthi don't allow people nje bethi bafike bachamuke bakhulume gossip. IBhayibheli lithi ungathi gaca tindzabeni talabanye. Nakakhuluma nomuntu don't entertain. Hey uthini? Okay asikwali lokho ukuthi nami nje kwangikhanza ukuthi hey mfundisi yathi siva lapha kulengapha noma lapha esontweni kunje. Bese egcineni ngicela siguce phasi sithandaze. Phindze futhi noma lo munye uchamuke ufuna sithandaze most of the time akuthandaza but at the same time noma ngabe kuyathandaza ungagcina sokudlala ngalomthandazo ukuthi mbamba lingena njani lelo kuthandaza kuleti indzaba still nale nikhuluma khona nikhuluma la motweni kuneti imoto nje diphokuthola tingoti sekuhlephuke titulo sokufa windscreen kancane seyishise gearbox niyangena mos nanithenge kudla lingene nicoce kucitseke la phasi nicoce la motweni. This is a warning bazalwane sithi nje lathi asiphonselitshe ngoba siyakubona lokuthi ke dibude lokuthi why sikukhulume sikulethe ngalesikhathi lena i-audio i-message i-video lena lese kube nesikhathi siyirecordile manje sethi siyabuka ngoba sesithandazele sethi asiyilethe nalokuthi nje ifike kahle at this time wathi ukuthi kwendekeni kuwe nalokuthi you are going through what so usalucaphela. Be very careful. Nalokuthi ke konke sesikukhulumile kunjengokuthi uyamarketa nje product ka marketing but uma umfu imali ngeke ayithenga nalapha ke sowuvile but uma ungeke uthandaze umcele uNkulunkulu ukuthi akusize akhansi lokhu uyakhohlwa
So pay the price. Lakhaya sesithi pay the price. Sesendlulile ukuthi pay the price. Sesithi pay the price so that this thing kuzoba applicable. God bless you. Amen.